amakuru ya gisirikari ayahora ari ibanga ku buryo kuba wakumva imibare yatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye cyangwa se n'atangazwa n'igihugu ubwacyo biba bigoranye cyane ko bihura n'ukuri. Ibi biba byumvikana kubera ko uko umwanzi yakugiraho amakuru niko aba ashobora kugutsinda byoroshye. Ibi byakorohereza ubutasi bw'abanzi b'ibihugu runaka. Gusa ariko hari ibihugu bizwiho kugira ubuhangange mu gisirikari haba ku isi yose ndetse no muri Afurika muri rusange. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bihugu 4 bikomeye cyane mu gisirikari muri Afurika nk'uko byagiye bigarukwaho n'ibinyamakuru bikomeye, ariko kandi banafite n'ibikorwa bigaragara n'umubare w'abasirikare, ibimodoka bya burende ndetse n'ibifaru, indege z'intambara, drone z'intambara, ubwato bw'intambara ndetse nabo ubwabo kuba bashobora kwikorera intwaro zimwe na zimwe. Muri ibi bihugu 4 bya Afurika tugiye kubabwira kandi bigenda bibona n'imyitozo ikarishye ya gisirikare. Dore amazina y'ibihugu bikomeye mu gisirikari muri Afurika muri 2025. Igihugu bakira ku mwanya wa mbere muri Afurika ni igihugu cya Misiri. Misiri ibarwa yuko ifite abasirikari barenga 440,000. Ibi bikagaragara yuko Misiri ifite abasirikari benshi cyane ugereranyije n'umubare w'abasirikari bagaragara mu bindi bihugu bya Afurika. Misiri kandi ifite ibifaru birenga 4,000. Ni umubare munini cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Misiri kandi ifite indege z'intambara zirenga 1,000 harimo F-16 Fight Falcons. Ndetse kandi kino gihugu cya Misiri kigenda gikora intwaro zitandukanye. Muri Misiri hari uruganda rukora intwaro rwitwa Arab Organization for Industrialization IOI ndetse na Military Factory 200. Muri Misiri hakorerwa intwaro nka AKM Rifles ndetse na RPG 7 ndetse na Mortars. Muri Misiri kandi hakorerwa imodoka z'intambara nk'ibifaru ndetse na APCs. Misiri kandi ifite ubwato bwa gisirikare bukomeye cyane harimo frigate ndetse na submarines. Misiri iri mu bihugu bibona imyitozo ya gisirikare ikarishye cyane muri Afurika, ikorana kandi n'imyitozo n'igihugu cya Amerika. Igihugu cya kabiri gikomeye mu gisirikare muri Afurika muri 2025 ni igihugu cya Algeria. Algeria nayo ifite umubare w'abasirikari mwinshi cyane. Ifite abasirikari bagera ku 325. Ifite kandi ibifaru bitandukanye nka T-90S ndetse na T-72. Ifite kandi indege z'intambara nka Su-30 MKA ndetse na Su-24 MKA ndetse na Su-35S. Igihugu cya Algeria kandi nacyo kikorera intwaro zimwe na zimwe zitandukanye. Algeria ikora intwaro ntoya ndetse igakora n'ibisasu biturika n'ibihanura indege. Algeria ifite ubwato bw'intambara kandi ifite n'ibitwaro biremereye cyane. Iki gihugu cya Algeria abasirikari bacyo babona imyitozo ya gisirikare igezweho kandi banakorana n'imyitozo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Igihugu cya gatatu gikomeye utakwisukira muri Afurika kurwana nacyo muri uyu mwaka wa 2025 ni Nigeria. Nigeria nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage benshi. Bivuze yuko Nigeria ifite abantu benshi bashobora kujya mu gisirikari. Ariko n'ubundi Nigeria nayo ifite umubare w'abasirikari uhagije. Ifite abasirikari bagera ku 230 bashinzwe ibikorwa bya gisirikari bihoraho. Nigeria ifite ibikoresho bya gisirikare bitandukanye nk'indege z'intambara, imodoka za gisirikare ndetse n'ubwato bwa gisirikare. Nigeria ifite ibifaru bihagije, ikagira n'indege z'intambara nka M346 attack jets. Ifite kandi A29 Super Tucano, ikagira kandi na drone z'intambara. Nigeria kandi yikorera imbunda ntoya n'intwaro ziciriritse. Yikorera kandi n'imodoka za gisirikare. Nigeria nayo iyi myitozo ikarishye abasirikari bayo. Igihugu cya kane gikomeye mu gisirikari mu bihugu byo muri Afurika ni igihugu cya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo bigaragaza yuko ifite abasirikari bagera ku 71,000 n'abantu 235. Afurika y'Epfo kandi ifite ibifaru bigera kuri 252. Afurika y'Epfo ifite indege z'intambara zigera ku 182 harimo 2 zirwana
za kajugujugu z'intambara 97, 81 zikorerwaho imyitozo ndetse n'indege 12 za gisirikare zikoreshwa mu bwikorezi. Afurika y'Epfo kandi ifite n'ubwato 49 bwa gisirikare, harimo 4 bwa frigates ndetse na submarine 3, hakabamo na 33 bwa patrol vessel. Igihugu cya Afurika y'Epfo kandi kiri mu bihugu bya Afurika bifite inganda zikomeye cyane zikora intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Afurika y'Epfo ifite inganda zizwi nka Denel Dynamics ndetse na Denel Land Systems. Afurika y'Epfo kandi ikora intwaro nka R4, R5 ndetse na R6 zizwi nka assault rifle. Izi ni imbunda ziringaniye batwara ku rutugu. Bakora kandi na machine gun SS-77. Bakora kandi na NTW-20. Bakora kandi misile nka A-Delta, Umukonto ndetse na Makopa. Bakora kandi drone z'intambara zigiye zitandukanye n'izizwi nka Sika. Bafite kandi n'ibinyabiziga by'intambara cyangwa se ibimodoka by'intambara nka G6 Rhino, Loicat ndetse na Badger hamwe na IFV. Ngibi ibihugu bine bitapfa kwisukirwa n'igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa se byajya mu ntambara bikiyesurana. Ni ibihugu bya Afurika bimaze igihe bikomeye, ariko kandi nanone muri 2025 biracyari ku isonga mu bihugu bikomeye ku mugabane wa Afurika mu kugira igisirikare gikomeye. Bagendera cyane cyane ku ntwaro batunze nk'indege z'intambara, ibifaru, imodoka za gisirikare, ubwato. Bakagendera kandi ku mubare w'abasirikare bafite ndetse n'ubwoko bw'imyitozo bahabwa, hamwe n'ibihugu bigenda byikorera intwaro zimwe na zimwe. Reka ngushimire cyane we twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa gukora subscribe niba iki kiganiro cyagushimishije. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.